EPSLC hamren tahun komite long Mei puar ku ke dobom itu ma jirpo lo ake high cleaning sonrong ha alang li EPSLC ar pu klembom hot parti angbong kapachihu EPSLC tu mangbong kupine ne radapan kapamang hualam ni tum phek long long la pen alang li la hai ki claim ke dam chok chok chia lam ni tum pini dat tong se kot pen meeting che hang si jing wai lo la pen alang li anin je ke claim ke dam pi chok chi phek long si ni tum pini tok jir pen EPSLC Central Committee pan complain letters idet lo la pen la so teng pen si ni tum Central Committee pan complain ki pian chot kali alang li pan bangke pini hamren town lo long pen ke presiden tu bangke alang li pan ke hok pon pelu usimi tum lam ripon lo la si alang li kaya pan kaching hon dera pan kaching hon asong ya usimi tum alang li pan ke hok pon alang li ke reng ya pan ke choklem ke chodam along ni tum thang ta ning ke oi dun ye we la pen kaya pan nong ria pan kaching hon akam la pen ki misalnya kambang ke alang lihin penta di perangke bang ya arian same mencerah macam tu dun buam ibu itu itu tensi alang lipan tame dia tumpini lebang suami long pen pisuntuk kustame alang lipan apreki pudunya bang hanta bela alang li dukan alang li bisnes bang ni meder lo alang li family kereng ya pan sungpi la posi alang li BJP cekrong dun pen BJP atau malong tangka kang sir dunje fansi alang li BJP ke cekrong dun la pen alang li BJP ke join dunji pu anu depan ari sangho kacarne tame alang li kisung alang mo posi alang li la son klem nang kok alang li cepe klang lo ni tum mang no ta masih alang li pantang ta ki pu ya la ma we je kisung aposi alang li poisa tangkawar sai doji mene itu bansi BJP ke don la ke BJP apa namanya dok bali sino na bangke alang li lara bangke ni litum pini pening white on to that lo cleaning son rong hang apa na bangke ni litum hamren tahun tu long official siap presiden pen alang li pan ke litum pisun pon tuk lo pini pen pini mei pen di kroisa pen pisun tuk lo pen hamren tahun long an sosial official siap tum ke claim ke dam pon dia pan presiden itu mingwai pun tu lah dia lah dak liliat ikan ni, ene ward number 3 pen alang li, PSL silong kerja tip apa, cuma korte supporting terang, alang li pan ni tu pini pen putot, hamren tahun lah PSL si presiden alang li pan pini tu, bat pun kulot, lasi, Remington rong hang pan ke ni litum, presiden harus pen abang ke pini pen alang li pan ke pisum erlo, alang li ke presiden kali lo, lah pen. Alang li BJP ya parti long kace parjantun pen alang li jongjung gereng dia pan ka choklem dun along itu gitu dun dia we sita BJP ya tum karbia khe pan hamre na rada pan development akam claim pipon pedet la pen claim pi pedat methang alia pan claim rong poda bangke nili tum pini la bang so mei pen ke wang ji election bangke BJP itu pan paperem bagi pan itu pini pen kisik pon lo la pen ni tum ward number 1 pen number 7 sitame ni tum ke claim pen un bagi positif ke thek dam long lo